Era say ya mo akwa bedwiem na wotwe mo ya de mani aso wo mre no wada je 5 minutes entie pa na yare awuni mo dog be kan ne kumo nko ade a doctor for no ho ombebo wiki mu nyina ya kasa fa erectile dysfunction ho medofo en ma ferie nku bra Dr. Duboate ho no mo dog ya na se na wotwe mo ya de tie se ne ye behwe final ye behwe Yebehwe prevention. Ekwan be ne be prevent, ekwan be ne be treat erectile dysfunction na ekwan be na ye treat so ekwan be na betimi affect ye. Na ye ka se erectile dysfunction ya, na je se ahoden e wo fom. Be ma na ahoden wo fom, be ma ne be ma mpagya, be ma woni atenka, be ma ne pagya enche wona oba ne di agoro no na atofom. Dia na ehu kese a ye di hu nkomo na awtwi ene se ye se mpem bebre no na obi wo kra no de boss wa na ne ho asane because the premature ejaculation na bi wo kwa so ye dangerous pa no so ye can say retarded ejaculation any retrograde ye ka the retarded ejaculation no a odo no de obetunu oba na hia ne ho obetunu na hia say 2 hours or 3 hours ya be ma ne mpija ne ho sana no kra be ma ne gina so sa 3 hours yes 3 hours 4 hours the whole day na ne be hia kra ne ho sana no e bi wo sa retarded ejaculation that's say ejaculation are retarded Chaza ona de apetampe nti oba wie no be ma na oba wie no na ne ho hye no na oba no ka be wie no na se nyina ye kuru nko a ene so no e ma ne enye papa ene ye obi bi afa say retrograde ejaculation one day also ye din komo fa ejaculation nko a ho na nka be hu emu nsem ye o ka the retrograde ejaculation na be ma wona oba hye ho se ne ho asane nso ne mfi ne be mu ma oba na ho nso no o sa be ma bia na oba hye a Tama woni obani ntina be ma bia wutiri mo den se de wontimi anwunso nwu ob ka be ma bebre wicked kon be so agu ma bebre ase waye ya na wadwun so agu ase no wasore we especially no wonto kwa be nyagopon nim die no anya ne sa woni oba ahia o se be bia sperm no ba no ene be bia bladder no eye no eye very close woni oba ma ni ahia no be ma no woni oba ahia be bia bladder na no na akata jesu twae na no na akata sa enti akata sa no a be ma no day don't so the said day just on ma just say bi wa pulie firi oba no ho na akwa kogina wo kakra no kwa ugina wa che kakra nsansa na bie na obi wo hara na de no ano no aye weak valve na wa no no a e ma no no boto na no no bie na de na aye weak enti ono oba ni hia na ne ho sane no na bie enti won se ne ho ba no na a recall it back into the bladder tino won se ne ho nsuo na kofra Johnson enti tam no oba ni hia no wo hu nti ho za ne ho asane no but nsuo no e bia mfi ne be mama amba eno so e ya de wo na effect e wo sa no ma we mu nyina ne se wo ye be ma te sa wontime nyem mo yere ade ba ko sa da di kase pa se oba ma bebre e nya low sperm count ana se azoospermia omo ho ahoden no ekofom because the production of sperm and the erection level no hormone ba kudi mu akotene pa even testosterone sa testosterone no bon se ne na hoden ne ba form sa no a bon se wo sperm production no kra so ekofom what I say and emma ahoden no wo fobra wontimi no oba ni nhia emma oba no ho nsepe no no e the relationship problem ba bebre emma bebre ayedai aye frustrated no akodi no nkomo akokire obi now bo wan say ni para take advantage and I me kunu de say ni be man say oh we de meboa wo dada no a bo wan say akofa wo how bi aba no agu ne ho anima se poto because enam say anigye na eni fie ni nti no ama oba no wa vulnerable and man bebre no are vulnerable in the hands of other men because problem o ka che be man nko ana wo so ye nkama o say oh ne say we dey simple solution sa di we na wiya oh mama mo na kofa wo ya bebiri eti the relationship problem break up about me obadu ani kunu busika tam was mi jawale ye what reason say ya obo was there bi wo ye say e ne fere so obeti mai de aka eye nipa mo aka de so eti no say de o musika no o say kutu say bam ka be ma de nka wo ye yiri kutu na da mo oba ne say bam eti wo de na go basa veva na akofa wo how bibiri aba na kwan ye fa so ye hwe ne say first of all no wo say ehunu ya de kora aba ani ntia ama
erection level no aba form obu ana diabetes obu ana pressure obu ana nerves ne ho hyehye no ne ho tutu no ne ho twetwetwe ne ho femfem no obi wo ha obu ana prostate obu ana testosterone ena de saa de na ba yenya hunu saa de na pepe ne ma waduru a ebe correct wo hia se obe use spray obe to cream makoto aphrodisiac do we da bi obe wesen wo condition no frɛ number ni nkomo emere ni sua endpoint yo nkra bata bebiri kuma se takra de tachiman enzema tak Accra Spinters Road Shell signboard frɛ number 0244 86 70 68 0244 86 70 68. That's Dr. Edward say Ushan baby I had and say said I watch him watch ya de be brave for there bibi how fa number no nene nkasa next week in kwan ho den e wo ho a e be say hia ne de nkomo foforo fa sedama endpoint Homeopathic clinic number no 0244 867068 mi de afia amankwa tamaklo.